Zamislite sljedeću scenu. Crveni tepih, svetla reflektora, hollywoodske zvezde, prestižne nagrade, a zatim sve to nestane. Umjesto glumačkih nagrada i sponzora, ovi ljudi završavaju u zatvoru gdje služe višegodišnje kazne zbog ozbiljnih zločina. I to nije film, ovo je stvarnost. Danas ćemo vas povesti na put kroz najmračnije strane Hollywooda, otkrivajući 10 američkih glumaca čiji su životi preokrenuti kada su završili iza rešetaka. Ovi ljudi koji su jednom bili u centru pažnje sada se nalaze u sudnici i zatvorima, suočeni sa realnošću koja je za mnoge neočekivana. Držite se, jer posljednja priča na listi će vas ostaviti bez daha. U nastavku ćete saznat kako su ove zvezde izgubile sve zbog svojih zločina i kako su njihove kazne postale deo hollywoodske istorije. Svi mi volimo da pratimo sudbine slavnih, ali šta se desi kada oni koji su imali sve padnu sa visokog trona? Ostanite sa nama do kraja i saznajte ko je prešao granicu i završio iza rešetaka sa najdužim kaznom. Mesto broj 10, Tim Allen, 28 mjeseci zatvora, pre nego što je postao omiljeni tata Hollywooda. Tim Allen je imao prilično tamnu prošlost. Poznat po ulozi u seriji Home Improvement, Allen je 1978. godine uhapšen zbog posjedovanja više od 650 grama kokaina. Njegovo hapšenje izazvalo je veliku pažnju, jer je bio prva zvezda koja je javno priznala da je imala problema sa drogom. Ujedno, postao je primjer kako se i oni najpoznatiji mogu uvaliti u nevolje. Tim je tada sarađivao sa vlastima, što mu je pomoglo da dobije manju kaznu, 28 mjeseci zatvora. Ovaj period je bio ključan za njegovu kasniju rehabilitaciju, jer se vratio na pravi put i postao omiljeni TV lik. Iako su mu osudili za ozbiljan zločin, Allen je pokazao da je moguće promijeniti život, čak i kada izgleda da je sve izgubljeno. Mesto broj 9, Robert Downey Jr. 3 godine zatvora Robert Downey Jr. je danas jedan od najpoznatijih glumaca u Hollywoodu, ali njegova prošlost nije bila nimalo glamurozna. Zbog ozbiljnih problema sa drogama, Downey je 1996. godine uhapšen zbog posjedovanja kokaina, heroina i drugih droga. Njegova borba sa zavisnostima bila je javna i prilično haotična, što je rezultiralo njegovim hapšenjem i 3 godine zatvora. Ova borba sa sobom je bila ključna za njegovu kasniju transformaciju, jer je kroz rehabilitaciju postao simbol nade za mnoge koji se bore sa sličnim problemima. Downey je dokazao da je moguće prevazići prošlost i vratiti se u život, što mu je omogućilo da postane zvezda Marvelovih filmova i jedan od najplaćenijih glumaca današnjice. Mesto broj 8, Wesley Snipes, 3 godine zatvora. Zvezda filmova Blade i White Man Can't Jump, Wesley Snipes možda nije poznat po svojim pravnim problemima, ali su mu problemi sa porezima u gotovo svakom slučaju zasenili njegovu filmsku karijeru. 2008. godine Snipes je osuđen na 3 godine zatvora zbog utaje poreza. Optužen je da nije platio porez na prihod od više milijuna dolara, iako je bio svestan svojih obaveza. Zatvorska kazna bila je posljedica njegove nespretne borbe protiv vlasti i izbjegavanja plaćanja poreza tokom više godina. Snipes je izašao iz zatvora, ali je morao da se suoči sa posljedicama svojih postupaka. Iako je bio u centru medijske pažnje tokom suđenja, Snipes je nastavio svoju karijeru, ali sa svetlom prošlošću koja mu je zauvek ostala u javnosti. Mesto broj 7, Phil Spector, 19 godina do doživotne kazne. Iako je Phil Spector bio jedan od najpoznatijih i najuticajnijih muzičkih producenata, njegova privatna i kriminalna strana nije bila ništa manje uzbudljiva. Spector je bio poznat po stvaranju revolucionarnog Wall of Sound stila u muzici, koji je promijenio industriju. Ipak, 2009. godine suđenje za ubistvo glumice Lane Clarkson bacilo je sumnju na njegovu reputaciju. Spector je osuđen na 19 godina do doživotne kazne zbog ubistva Clarksona, što je postalo najveći skandal u njegovoj karijeri. Suđenje je bilo dramatično i mnogi su tvrdili da je Spector bio kontroverzna figura sa sveopštim problemima u privatnom životu, što je dovelo do tragičnog incidenta. Phil Spector je proveo posljednje godine svog života u zatvoru, a njegov slučaj je postao simbol mračnih tajni koje se skrivaju iza zvezda. Mesto broj 6, Joe Son, doživotna kazna plus 27 godina. Joe Son je glumac koji je stekao slavu u filmu Austin Powers, ali njegov stvarni život bio je pun kriminalnih skandala. U 2011. godini Son je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog učešća u otmici i silovanju iz 1990. godine. Njegova sudbina postala je još mračnija kada je
Dok je bio u zatvoru, ubio svog cimera, što mu je donelo dodatnih 27 godina zatvora. Ovaj slučaj je šokirao sve koji su znali za Sonovu glumačku karijeru, jer je izvesni deo njegovog života bio potpuno suprotan javnoj slici koju je imao. Joe Son je postao pravi simbol tragičnog pada iz Hollywooda u mračnu stvarnost zatvora. Mesto broj 5, Michael Jace, 40 godina do doživotne kazne. Michael Jace je glumac koji je postao poznat po ulozi policajca u seriji The Shield. Međutim, njegov život je 2016. godine doživeo tragičan obrat. Jace je osuđen na 40 godina do doživotne kazne zatvora zbog ubistva svoje supruge April. Ovaj slučaj je šokirao fanove serije, jer je Jace bio omiljeni lik u svetu televizije. Njegov pad je postao još dramatičniji, jer je pokazao kako čak i ljudi koji deluju kao stabilni i uspješni mogu sakriti duboke emocionalne probleme. Jaceov slučaj je postao primjer toga kako unutrašnji konflikti mogu dovesti do tragičnih posljedica. Mesto broj 4. Danny Masterson, 30 godina do doživotne kazne zvezda popularne serije That 70's Show. Danny Masterson suočavao se sa ozbiljnim optužbama. 2023. godine Masterson je osuđen na 30 godina do doživotne kazne zbog silovanja dve žene. Suđenje je trajalo godinama, a Masterson je negirao sve optužbe, ali su dokazi bili snažni. Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju, jer je Masterson bio omiljen među obožavaocima tokom svoje karijere. Njegovo hapšenje i suđenje postavili su pitanje o tome kako mnoge zvezde mogu da izbegnu posljedice svojih postupaka zbog moći i uticaja. Masterson je sada iza rešetaka, suočen sa posljedicama svojih dela. Mesto broj 3. Harvey Weinstein, 39 godina zatvora. Jedan od najvećih skandala u Hollywoodu u posljednjoj deceniji bio je slučaj Harveya Weinsteina, poznati filmski producent, čiji su filmovi osvojili brojne Oscare. Weinstein je bio u centru seksualnih skandala koji su potresli celu industriju. 2020. godine Weinstein je osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada na nekoliko žena. Međutim, to nije bio kraj. 2023. godine on je dodatno osuđen na još 16 godina zatvora u Los Angelesu zbog drugih zločina. Weinstein je postao simbol zlostavljanja moći u industriji, a njegov pad od moćnog mogula do zatvorske ćelije je bio jedan od najvećih u istoriji Hollywooda. Mesto broj 2. Shannon Guess Richardson. 18 godina zatvora Shannon Guess Richardson možda nije bila velika zvezda, ali njena priča je šokirala Hollywood. Poznata po malim ulogama u serijama poput The Walking Dead, Shannon je 2014. godine osuđena na 18 godina zatvora zbog slanja ricina predsjedniku Obami i drugim zvaničnicima. Motiv njenog dela bio je pokušaj da se uzme novčana nagrada koju je nudi savezna vlada za informacije o pretnjama predsjedniku. Ovaj slučaj je šokirao mnoge, jer je Shannon bila glumica u usponu koja je, zbog svoje svesne odluke da pošalje smrtonosnu pretnju, uništila svoju budućnost. Mesto broj 1. Charles Harrelson. Doživotna kazna. Niko nije očekivao da će otac jednog od najvećih hollywoodskih glumaca postati osumnjičenik za ubistvo. Charles Harrelson, otac poznatog glumca Woodya Harrelsona, bio je profesionalni ubica. On je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva saveznog sudije Johna Wooda 1999. godine. Iako je bio u centru medijske pažnje zbog svog sina, Harrelson je proveo godine u zatvoru za svoj zločin. Njegovo ime postalo je poznato ne samo zbog toga što je bio utemeljitelj porodice Harrelson, već i zbog toga što je bio ključna figura u jednom od najzloglasnijih slučajeva u američkoj kriminalnoj istoriji. Ove priče nas podsjećaju na to da se pozornica slavnih može okrenuti u trenu, a da nijedna količina novca ili slave ne može garantovati bezbednost od posljedica loših izbora. Svaka od ovih priča ima svoj mračan obrt i pokazuje da čak i najuspješniji među nama mogu završiti iza rešetaka. Da li je slava samo privid? Da li su zvezde koje volimo zapravo samo ljudi koji su izgubili kontrolu? Ove priče nas teraju da se zapitamo, da li bismo svi mi pod pritiskom moći i slave mogli napraviti iste greške?